gam khana alin pen le athanei pen president dinmun tu ding kiti hi thilbailam cha hi lodung hi he su ke di hi gam chum president ho ga ki chum koi ta di le ichi president dinmun aha sadan hi Russia president Vladimir Putin hin aha he di setting in gin cha naw me hi aji cho ma hi kumsom ni sunga mel het lo hon somli le thum beijen ana tha gurwa ahi wanga hi chojo sia hi ana su cha do a hi tuna hi chi akitha na ding ho akuna iti dana na su cha do theya Epijeh Vladimir Putin hi bailam cha ki tha thailo ham ti ho in sei di wa hi hechi kumsom ni sunga hin kumsi tabangin Putin hi thading ana gong jingun hechi thil su ho ji ahin ama veng tup ding a security zong a khaw dewin aga ding ho zong hi nasata in athi mong ho akilhengin boina na sat pen namuna zong a president pau veng tu ma ahin ko phalngam jing ho akilai ne hi Putin ki thago na thil su ho hi atam zo hi hichim mi thana assassin lampanga thepna nei mong professional hon abolo hi na hin la analo thing zo di pu ne hi 1999 kuma Putin president ahong hi do zo wazong chun anaki bulu pai ngalen hichi ki bulu na hi Russian mafia hon anabolo hi aji chu chi phat laya Russia anamin chi ma jing organized crime ho chu su ta nga su mang na dinga hi Putin hin pan na sata ahin la ahi je ahi peni nahi hechi president Putin thilbol ho chu le thu na ding in Russia mafia ho chun Putin cars a bomb anakam piun hi zong le hechi bomb ki kam chu a security hon ane hedo kinun hechi bomb ki kam na a panla mafia ho jong chu abonin amando on song kulin anakoi ngalun abang chu atha do pai zong aum kin nahi hichi kum mama achun Uzbekistan gama Putin thading plan anagong kinun Uzbekistan gam agavil na achun agam galgu bol mi hon Putin thana ding kin gun nasata ananeyun ahin la hichi athil gon ho jong chu itiham khana ko na hin head do in anaumin hichi galgu bol mi Putin thana dinga panla ho jo si chu matin anaum kinun nahi akum ki 2000 kumin Chechen separatist kiti hohin Putin thana ding anagong kinun President Putin motorcade tijo garia atawa ahung ki zot naw kharahin remote a ki control thei bom khat anasu pu hum kinu nahi hichi chunga hin agat so mi phawe anaki su khain a hin la Putin ama ta awang ima anati kit pu nahi ahile 2002 kumin Crimea muna hotel khana ni khom anei naw kharahin Putin hi athil ni anala poison a thaun thading anagong kinun a hin la aman ani masangin agat so ani eding boina ima ding hamtia tes bolji hoin hichi a an la achu poison jawa hi ti chu ana hedo kil nahi ahile hichi kum mama achun Putin hi Moscow a Red Square a parade ki bolna khana agathat na hin sniper mangin kabli ding anagong kin nahi ahin la hichi ajong hin Federal Protective Service ailole FSO kiti ho lam kainan hichi sniper a mi kap go pa chu anamando kin nahi Chubana 2002 kummama in Azerbaijan agavil na achun Chechen separatist kiti hoto ki khut zo mama Iraq mi khanhin Putin gari nuya bom anakam kini nahi ahin la chi athil bol chu Azerbaijani police hon anhedo kinun hmi pa chu anamando pai ngal kinun kumsom songkul tang dingin athu akitan tai nahi hichi kummama achun midang khat mama hin Putin chu boma su pu kuma thading anago kinin ama tauna gari achu kilogram 40 jenagi bom ki kamahin hichi chu Putin motorcade namuna chu tola asu pu ding anatia hi ahin la hichi athil gon chu FSO hon ana hedo man kinun hiji chun Putin's motorcade lampi chu ana helon bom supu go pa jong chu anamando pai ngal kinun hi 2003 kumin Putin in Britain agavil kinin hichi ajong hin Russian mi mama mi ni hin Putin hi sniper a kabli ding anagong kin hanin nahi hinla British Police Special Unit SO3 hon ani honin anamando kirovin nahi akum kinin foreign gam visit agabol na kit khat mama ahin jong Putin ne ding la poison anaki tha a thading anago chu agat FSO hon anahedo kinun cha jong chun anasu chakin nahi ichi thilki bol hi hoya ahilole kun abol ham diwang hi chinta ki sei puin ahin la hichi ho akona hin Putin in ani ading imazo si jong hi aman ani masangin phate chan check akibol chi tai nahi
hichitabang thadinga akibuluna tamta awmin hicho zo sila hin anatha kha di naw jong atamen hi 2012 kumin Putinin Ukraine agavil ha na khana hin jong boina anasu okinin chiachun mi tamta hi manin anaumun amaho chu chichen separatist hongena hewin sangkol to bom ki amana bom jacket suicide anabol go ho hiwa hi hitia chu Putin naya chu chia amaho pumpuma Putin chu puzal sading anagonu ahin la Ukraine police hon anamando oman kinun hi ahile hilaya hin itidana Putin hin hiza zat attack ki bol na ho hi anasu cha do theham ti hi ilungdon mai theu hi ahilo jongle ama hi vanuya awang phapen ahi tia jong ikel mai theu hi ahin la ichithil su ho hi wang phat wang senin ima apu lo hi aji chu Putin hin 6th layer security ti chu a security na satdan hi thogu jena anei hi je hin mi hon bailam cha amo tha jing theilo hi President Putin first layer of security hi Federal Protective Service FSO tia ki he ho hi ahin ama hon to ding pi pen cha hile Russia President zauna a milal officials ho hi hoilai mun hi jongle aven duty hi ama ho ading ahin budget hi azat sim lowin aki kain ti chu Putin security ho ading hi sum hi zat mong aki koi do ekiti lo hi chubanin FSO ho adinga budget kisim hi confidential ti chu azat hi kisel gu a kisei do lo ahin a billion sa simbang hi te ding gin sara hi ichi FSO ahin mi janga walamin na atongin ama ho adinga training ki bol mong jong hi sepai dang ho ato ki bang lo hila na samong mong jeng ahi ahin la hi sanga na saja che ikit kha cha hile President Putin's private army ho hi ahkin hi 2016 kumachun Putinin ama adingin private army Rosgvardia ahilole National Guard kiti khat anasim do in hi hichi army ho hi Putin ko ma direct nga ki report ahiwin ami simzat sangthum le jali walam ahiwin hi ama ho hi gampama kun ahung ki bulu theinaw ho daudinga kisima hi poin agam sungma ma akona boina hinsu thei za chom ho ventup na dinga kisim zo hi Putin security layer athum na chun President Security Service ahilole SBP kiti ho hi ahikinun ama ho hin ato diu pi pen cha hile President pa hin kho hi phat zo sia aven bit diu ti hi ama ho hin a President pa hin kho hu do na dinga hi mei chang masanga akido angai jongle ama ho zo kido jengo angai na hi a het bailam jawin ki seile SBP ho hi Putin dinga a bodyguard ho ti ding da na hi ama ho nunga jong hin security layer tamta om na lain hi ji hin ama ho hi akimanwa na ato naw athom the na hi jongle a phat sia President umna ailole achi na awana zo sia awang hi ama ho hi jing kin wa hi aji chu FSO le National Guard ho chun President suboi dinga gi na le bulu na hongji ho chu SBP ho apha masanga anadal do jiwa hitain hichi Putin bodyguard ho hi ahung ki pat diwa ahile ama ho masanga mi sang ni le jangalam ho chun ato diu dol ki pi ho chu azolo wotina hi jinga hi Putin bodyguard ho hin training na sata ta anei jing mopu na lin ta anei na hi ama ho hin na ahin to tingule President pa hin subuya hin thatgo khat chu amo pudang khat ko ma ga pi do ahilole chutabang au ma ahile atha do che jing diu ti hi adiu ti khat che hi aji cho ma ho hin mi khat chu threat ahi ti ahead wa ahile atha jing theina diu thanei na ki pi ahi bit Putin bodyguard ho hi police anapangsa ho jong kila theilo hi aji chu police ho ko a training lai wa ho force army mo atha ti ho abolo hildi wa hi ki hildim di mo hi ji a ho bodyguard hi na ato diu ho ato zo lo kha diu ham ti he hi chusang achun Putin bodyguard ding ho hi Russian special force a kon mi ho aki hala in ama ho hi mihim mai avet mai wa ko na jong ama hi hitabang mi a hi President pa ding in danger in te a hi lo le thilsi abol go da hi ti ho hedo jing thei dinga hi train ki bol kin hi Putin hin bodyguard ho hin tha samna neu kha cha aum sa diu jong a dei poin ki ja hi asala hi hen lang adap la hi jong le amun zo sia ato diu phate cha asu bulit diu apoi mo ene hi Putin bodyguard ho hi hat jong hat mong wa ke nga jong kilometer sau ta hi ki chol lo hi la thai theu hi
akum muzong kumsom lakwa kona somthum lenga chan ki ka ho a hi te angain asan dan fit nga le inchi sagi akona fit gup le inchi ni chan be a hi te angai kinin agi danu jong kg som sagi lenga akona kg som ku chan ki ka ho a hi te angai ne hi chujong le ama ho hin pauzat nga be ahead wa atho theu angain politics lam thu jong ahead no apoi moi ne hi Putin budigan hon achoi suitcase ho ku imadang hilawa bulletproof seal ahin 9mm Grias pistol to kikop tha kira hi chuta le satin achoi ho jong khu normal satin mai hipuin Kevlar kiti ho akona kisim mei chang dal do na dinga man thei bulletproof ma hi kida hi Putin's bodyguard hola mi abang chu mitham ho mai danin akisimun mitham la ho a threat hung thei ho veng do dingin zio na hi chule abang chu sniper ki chaya in song sang chung lama koima mulawa kisela ahin suboi theiding ho vele jong kinin apan mun hi henlang ami asa he jong la akisei do lo mi het lo dinga ki koi mong abudigat zar khal jong kinin hi Putin lut na ding indan sungjo si hi phate chan check akibol ma sachi jin agua ki koi camera ham recording device ho ahilo le apu theiding bom ima ho kha mt hi avet tu pi jingo hi chujong le ani ading zo si jong aman ani masanga poison ima lo hinam ti test ki bol su ke jia hi President Putin hi mihim dang ho se sen aven biduwa a hi puin Putin gari limousine Russian or Senate kiti jong ko bom hi henlang mei thel hon hi jong le aka set but lo dinga ki sim a hin chemical gas ho jong beng do thei dinga ki sim a hi agare mong jong hi asai jo sia camera ki tua security team hon amun jo sia monitor abol jing thei dinga hi ki koi pi kin a hi chu jong le agare ko pa mong khu hilawa emergency aga jam do na thei dinga agari achung lam le anung lama khu pot tabang jong aneya mei thel ga man bai theiding ki koina compartment jong anei kin a hi Putin hi tu lang hin alhang pi in train ngenin alam thlata in hichi ama lam thla alena train hi ghost train tin jong ake he na hi hichi train hi apam lama kona ivet le normal train ho to akibangin ahin la hichi train hin signal blocker jong anein asung lang mong hi zat chom bia ki sima hi a train sunga hin health and fitness center le office chule entertainment room chule medical store jong anei kinin hi chujong le a train hi bulletproof a hi bomb in jong aka po thelo dinga ki sima Russia secret station bo sia kinga zia hi vanlama khol jin na ding ho a hi ting le Putin hin Mi-8 helicopter hi amang ji in hichi hi Russian military hon jong hata amanu khat chai hi hichi helicopter jong hi bulletproof a hi signal jammer le anti missile defense system to ki tu tha ki da hi hichi helicopter a hi president alam tha ating le Russian fighter jet ni le thumin akilhon pi jingin asunga hin president pa ding monga communication line chum khat van lai zola puma jong nuclear strike bol na ding thupi anei thei na ding kin hi mun gamla ta ho a khul jin na ding a hi ting le Putin hin hui kung IL-96 300 pu hi amang ji in hichi hi normal hui kung mai hilawa signal jammer le anti missile system jong kitoa chele mobile command center dan khana jong kimang kina hi asunga hin president ading in office lin ta jong aumin hicha ko na chu president Putin in agal kap ding sapai lam kai ho jong thupi anei theya hi chujong le hichi hui kung a ko na chu tolama nuclear jong adeya a hi le lunch abol jeng the hi in hichi hui kung hin itiham khana tu sit atua emergency a jam do ding angaya hi jong le hichi na ding a jong chun kot chum be khat anein asung hi sumenga ki jema jim ki chit na ding lupna kisilna chule adang angai cha tam ta jong ane a hi hichi ho ji a jong hi Putin hui kung hin $50 million walam hi amat lo a hi hichi tu ai hin sei ho zo si security adana anei na ho ji a hi Putin tha ding kiti hi thil hi thei be se wang hilo a hi hichi security hi sabi be hi mihim khat ven na ding mai in atam be sen sumleu sa hi tia jong igel mai thewa hi ahin la Putin hin president ahin pu sunga hi tu chana somli le thum be lam hi anaki that gua chi hola a chu ungsu cha hi ti hi ga gel lew hen security hi chanchana athu ma ki sim ho hi alo theilo khat hi ti i het chen thei diu hi
ai le tu nia ding in chan chu hi intin Russian President Putin thua hi ipilum gel na nei comment section lama in sei kom theu hi ahile banin delta mining bol ho adinga good news ahilo le apoi mo mama jeng update chum ho them khat ga se hitin a China lam le tu tua delta sum iti na mu thei ding ham ti ho jong ka hin sai ding a hin phaten na ngai cheutin masanga video kan sim na ho chun delta coin bo mine na ki bol duty a kan se hin a hin la mi tam ta hin delta app sunga hi extra reward ahilo le sum iti ki muding ham ti ho hi na hin ha do je chun tunia hi ibon chawa denga hi video hi ka hin si ma hin phate chan an ve win lang na he thiam thei te na diwa simple momo ka hin sei ding hi delta hi sei ma bang wa chu cryptocurrency a hi lo le digital currency khara hi in tu hi mining period hinalai cha hi sum siki jong seng lowa nisia khat ve se hi chu 24 hours zo le khat ve naga click ziding hitia chu mining na bol ding hi a hi le delta hi mine on tia video ka hin sim na akona chun tu chana hin thakharam bo hi ahong wal panen chisunga hin mi tamta hi active talo a hi lo jong le apps jong anaki delete kit ta ti ho chu jong le abolna na wanga active lo ti hoi tamta aumin phamo ki salen aji chu hi chi hi sum imacha seng lowa free a sum tamta muna theiding lampi a hin nikhana khat ve se naga click jiding bo chu ha jong ha salo hil a hin ipi ingap lel pi wa ipi ithasit pi ham wang ake point aji chu mi hem ki hin ilungel idei dan ho jong ki bang point koima ki force thei point ipi hi jong le hechi khonung le hung phachum te ding hi je hin pon tho ta anaki mine ho chun alag alanga sum a hin muding o hin iti tabang platform khat cha hi je achu YouTube community MANGCHA a hi hung ki sima hung ki sei phung zo hi ja chu ne het thim di hin tin a hi le delta hi register na ki bola mine na bol kha po wa hi le nang active ta hi jong la chun na upline pa ham alo le na upline nu ham chu active jinga hi le ama akona jong chu commission I chan chana me na muding a hin la chuti ta kinep na kham set wang chu thingzo di lo ding hi hija chei ma hoi ki ham bolwa nisi a pon tho ta imain jing diu hi ikidei sa pe no cha hi aji chu na phone chu ni khana hi khat ve jong ka ve man puitia hi na lo hil ding a hin ka umi tiong la chung koi ma chana ta san lo ding hin aji chu I tho akona iluk chan ge hi ki ve jing a hin hita hi free a phat imo su mang sanga hi chi mind ga bol ka minute khat le ni ka sung se lu na sum free a alanga sim na mu theina ding lampi na boi pi chu nang dinga jong se lo hil ding nana to na imacha jong asu kha lo ding na le khasim na jong imacha asu kha lo ding hi hiji chun mining bol nai lo hon jong ki bol ding ngai to utin ananga ta hon jong panla tha kinutin pon tho ta en pangutin to mining bola regular lo hon jong regular ta mine bol ding anago kinutin aji chu delta hong kilans na ding hi kum khat ai lo le kum ni ti hovel he hong lut na lai ding hi ji chun pon tho ta mine wa hela chun ibon chawa tampi pi ki mine do tho dio hi a hi le hi chan chu aum dan neu khari ga se wa hin masangai sei naw ha ko na ong chi he them dio ta in ipi le tu hin delta apps a poimo bolding I ma ho ka hin sei pi ding wa hin ama sa penin delta apps a chulu nun lang delta apps hi zan hi chon update hong omin updates ki bornai lo chon play store chi un lang delta apps cho search da on lang hela chon update ki tiano min ten chi chon click wala automatic update changing de he ai le delta chon open ting wa hi le hoi chilaya chu to hi sum ta ki mu thei ham ti pa chu isai deu hin na he chi pen hi delta app sun open ting wa le hen he chi veilankaya he velo chun hi veilankaya chunga hi USCT ki ti na mu deu hin chilaya khona click deu he ama sa pen ai cha hi ipi bolding ham te le h ki va he cha kon ai sum ki mu he na h ki ve dan ho chu kan be cha ding he hi cha hen velo chun AGGAD ki ti khu chilaya chena mu deu hin hi chi pen a hi hichalai hu h ki vet na cho chlai pen khoi hin hichalai hu pungka git zo si le hin h lili ki ve thei hin chlai he ga veu tena kha ve chlai h count ki ti 4 omin abana chizit langa play button ko click leo chan loading h component ki ti in hicha ho h chong hong ki play do de hitai ve leo chan chung langa ho 26 second ki pin na left to be rewarded hichu ho 30 second ki ve hin chi pa hi abang chu 10 second ho jong min tin ipeham 20 second ti ho jong min tin 30 second na achum ai lo la skip thei ti ho jong min tin hi chi choi ki ve in hi chi company ho in H&P wa hi chi its revenue hi delta te to company te ki home ki no hin na hi chi delta te api wa ko na ho e ho hi 60% ki chang ke na delta core team ho 40% chang o hin H revenue ho na ai so chui ta chana big do di hin tu jo h ho ni anom tan na hi chong khon na ve chai diu ti na he
chu veleu chun hi chalai ho et count ki ti ho zero om tan na li ki ve hin chala ho timer ho veleu chun 7 hours 56 minutes to ho pung ka gi zo la khon et hom ki ding cha ho vet thei kin hin na he chu et ki vet dan kha in abana anoya ho hi choyong hi play time ki ti ho hi chalai click leo chun cha ho games ki chima points ki on thei hin hi choi na ki chwa point na an thei hin chalai cho thu mai sa kona ko point an wai che point ho chu settlement om ting le USD tia hong ki convert ding ai in chila et ki ve ho hi et suma ki khel ham tile hi cho hi lakhat lakhon khat ve hi settlement om ji in hi chi ho chalai settlement ki tiu click leo chon chalai na mu de na hi cho ho settlement history hin choi chalai hi chi settlement claim ding dan cho chalai dollar sign ichi yellow ha khana hina hichi khona click wa la khon claim hi jing de hin hichi ho anoi langa ho cho heti na claim wala heti rejected kiti ding hin rejected kiti ho chi ipi ki sein ham dele hichi reject kiti na hichi claim settlement hichi ho pena ho nang na pannai lo ti na he na joina ko na settlement hong ho bo chana claim thei ding na join masanga settlement an ho chana claim thei talo de ti na he chala he cho he ki claim ai ta in ita hi lakhat le khat ve hi settlement hong umji in hi chi h ki ve ho kho h point h sa kona point na mo cho convert USD tia convert ki bol ji he he chi USDT chu ki draw thei sum ki so thei tu ma hi manjing thei he hi chi chu h vet dan mun khat he in he chi la h ka ma he chi la khat he ta in abana higher earn ki ti chi game so he ni he ta in na earning extra earning bol na ding chu abana earning bol na thei kit khat cho hele DFs ki ti lut leo chun hi chala hi social ki ti na mu de social hai na lut ding social lut leo chun ama sapena cho lai load and run ki ti ho jong ho min tin cho na click wa le he cha he ti hong do de cho he ga mo chu su tin ga save mai te ya kan loading hi jong le he ti ang ting le chala plus ko na mu chala ho plus ko cho click leo chun chala he SPPT balance ki tin hi chu ho chang hi et na vet wa SPPT token hi an na bol the diwin h khat na ven manwa ho 50 SPPT token na mu diw hin chalai what's h ki tin ho vet ka click leo chun chalai h chung do ki de azo ho ta bang banga chu itai h chung do ki nin tin cho hai na blink ki te exact h se hin chalai chu na mu wa chala chung langa ho arrow ta bang khat min chu click leo chun h click a hi ta in chu h ki close ta na chala ho transaction create successful ki tain chu 8 credit 50 credit tain hi cha ho lai ano available 4h remaining today na he chu 4h kona vet chai ting le ala balance on vela chang kal tain 4h kona vet chai ting le hon kung za na khare nga le chon ki ding hin cha hona ka vet wa hi chi SPPT token hi na kilo thewe na tampita na ki mu wa hele chon cho jong hi USD tia convert hong ki bol ki ding hi chong cho earning khat hi kinin hi chi chu earning mun thumai tai na USDT earning ki bol na chu mun thumai tain hi chi hi chalaya earning ki bol ho hi a claim ding dan hong chu group ho jong chu video hong ki thonin chong chan na vet thein hi chalaya hi settlement ki bol dan claim hong chu ka hin sei ta ni tia chu tu pet ta dia jong hi delta coins in earning 8 revenue ho kona earning api in hi ja chu hi na bol no wa 8 soi na vet ngap char wala chan na vet thein na vet te diu ti na wang ai point avenom hodeng avet thei vet nom lowa chon vet lo thei hin na hi chu a kho na point koima vet te di ti na poi chawang cha avenom nom avet thei di ti he extra earning nei no mo chon ai le delta coin ke mind open choi cham tela chung langa che 205 a in chu delta coin ke mind open cha in he chu khu iti chiam tele chela 0 akona 24 ki chi na mo de hin hi chi ni khat sung simna hin na 24 hours sung simna hin chu khu 24 hours wa pha ting le khon ki chai ding chala alai ho click lo chon end of mining session ki ti ho 3 hour 40 minutes cho awanin hi chu ho hong ki chai ti nga la khon hi chala ya alai pen hi click thei dinga hom ki de hin mine ki bol thei dinga na hi chu ho ni khana khat be se na ga click diu hin ha salo hi le he chi hi ja chu abaya bai hin pon tho ta en na ki mayan lang kum khat kum ni zo ting le ahung kilan sting le hin man tam ta hong hi dingai gin cha de aji cho mohin flea market ana even hi cha transaction mo ki bolding hi cha thili mo ki cho to le ding hi cha cho market na hi
a coin hi hong tam be lo ding hi ja cho aman hi hong tam ding ai gin cha na hi in chala hi tf ki tina hin velo chan la hi a root map ho jong na ve theo hi in chala delta hi te akona hong ki sima alo le ipp a bol wa ti ho tu chana hi ip tabang bang a bol do tawam ti ho cho chala hi ki ve the in na cho na ve theo na check theo hin jong le chala hi velo chan chilanga I button khat me chala hi click leo chan chala hi delta exau na ga follow theo hin disco naung na join theo in aban le a white paper hong khona na ve theo github ma jong a white paper ho khona na simwa research na bol theo hin hon jong na ya cho pon thoten anaki mining ti cha vela ki tip ki naw hin aji chu hi delta mining adang taki banglo hila hong ki bol hin aji chu ama hi a hoina khat cho hi le mining dang ho kho it's ki ve a it's ko compulsory a ki vete te hi cho kho a revenue ho kho ei ki pikit lo cho a company ho na ki lao hin ai wanga delta te hin hi cha it's ki ve ho hin it's na ve na hi le it's na ve man cho 60% revenue chu nang na chanding 40% cho delta te chang de hin hi cho a hoi hin mining dang to ki ba lo na chi cho hin hi cho pon tho ten na ki mine ti cho a ve la ki tim ki no he tuna di chan chu hin tin adanga apoimo hongom ki ting le update ka hin bol ki ding he